i delma tekbana ambulance net kai sakige na pa biak lian amang pai dinga president paleng pai thakina ma le kipa ina sum piring sangi ma pedingi hi
นวดนะหลุดไง
kontras kat down jamน่าจะทำไม่รู้แอนดี้ทำไม
Come on.
这种一点这个时间拿不定，把沙皮了走啊。
Ano kan salita? Bos score hi tak capawan zaman sudah. Navet tadi itu na. Ya, tak. Live streaming ka po. Alala nga, kan sana sa.ก็บอกเขาอยู่น้อยจริงๆครับไม่ขมไม่ขม
Mets abita trophy home nai nun sumzom nga ling a hi trophy le prize tom tom te home nai nun sumzom nga ling a hi avazol te ikipa pia avalal ti thuak pi a hi ti tunia prize ipia khet itia hi le man of the final match a hi dinga masa hoi bana top scorer best goalkeeper player of the tournament le winner le runner trophy le kas a hi tunia final match man of the match a hi le tak chapa jersey number 17 Daniel Mate a hi bana tutung tournament top scorer a hi le goal gukhum Peter Saimin Thang jersey number 10 of Jainanglam Ka Youth Club a hi bana best goalkeeper a hi le goal ni concede Kai Sang Boy of LSC a hi khoi bana player of the tournament a hi le ZLYC jersey number 10 Peter Saimin Thang Hao Kip Ma a hi
awards detail itaklan na kon ni zollinga man of the final match na certificate cash le x-spray bana citation na tangdi nga hi top scorer na certificate cash award le football shoes bana x-spray le citation tangdi nga hi best goalkeeper na certificate cash award goalkeeper glove x-spray le citation na tangdi nga player of the tournament din certificate cash prize le football shoes bana x-spray le citation tangdi nga hi khoi bana ina thei chat sama bangina i trophy a hi le winner le runner up ma khoi pe na hi le a club ten atang suak ding wa hi rolling trophy danung i lo ding a amau a trophy self for ana koi ding wa ki pe ding a hi winner ina check le trophy atang ding wa a cash award a hi le 3 lakhs a hi bana runner up ina check le trophy point cash award 1 lakh a hi i citation individual prizes citation de engraving akibol le lai se kina minute khat minute ni i king ak zo lai ding i king na hi winner trophy le case prize hi le pu khan thang ton sing ina apa ti phung ja thang ton sing memorial ang bia ka hi a second prize award le case award le trophy hi le pu thom khan lun gui te ina apa pu vung khum memorial ang bia ka hi bana individual prizes te hi le pi he kimina apasal tu Ricky Valal lom thegi yena dia on sponsor hi first winner ina 3 lakh sahi ha runner up ai le 1 lakh ahi again chat sama bangina individual prizes te engraving akibol le lai kina minute khat minute ni kingak zo lai dinga phai hi chiang ina award ceremony nei ding hi tua award te ye tale top scorer le player of the tournament ki bangai sia kina tutungina unau pa Peter Semin thang hau ki bina Bollywood thak ni to inlam pai di dan hi tua ka hi
again sama bangina minute ni ngak lai di nga hong pasuk le lo hi engraving I mean tuang den le chi ne di sia ka i engraving ki bol sa ka hi hoi se kina ina ki ngak zik lai ding chi ki ngien thak thak ka hi Man of the final match ahi le de mai gen sama bangina Takchapa FC jersey number 17 Daniel Mate ahi bana tutung tournament na goal gukhuma scorer laksak Peter Simin thang jersey number 10 Jenanglam ka youth club apa nahi bana best goalkeeper ahi le Kai Sang Boy LSC apa nahi aman two tournament sungina goal ni akha ahi bana player of the tournament two tournament sunga best player ahi le Peter Simin thang jersey number 10 of Jenanglam ka youth club ahi bana tuntunga i tournament na winner trophy le lak thumto in lam paiding ahi le Takchapa United FC de ya offense de yo male ki kozek le idie Takchapa United FC de ki kole runner up ahi le trophy le Chenglak khatto kick ding ZLYC Jenanglam ka youth club te yo offense de male thom kizadinang ki kozal le Again sama bangina i trophy i first prize asum lak thumle a trophy on sponsored pu khan thang ton sing a hiya aman apa pu phung thang ton sing memorial an sponsor hi hoi bana second prize runners up prize a ile pu thwam khan lun guite non sponsor hiya apa vungkhum guite thei gi gen yang sponsor hi hoi bana individual prizes te a ile PH Kimina apasal puri ki wala lom guite thegi gena yang sponsor hi tuna award ceremony ni di nga tuna ang piaket sak news prizes teng piaket sak di na di pulal thang lun ma kon sial di nga plajukom chairman mo ong pai di nga aman helong pai di nga prize di piaket sak na ni di nga ama sa pe ni na Man of the final match hiya amana dong ding haile certificate cash award X-spray le
trophy hiding a hi man of the final match Daniel Mate helwang paidin ingen a hi jersey number 17 Daniel Mate helwang paidin ingen a hi Hoy bana tu tournament na top scorer in award alang ading haile certificate cash award football shoes X-Spray le trophy hiding a hi ni kha top scorer award ang ading haile certificate cash award Cash Award Football Shoes X-Spray Citation Trophy lading ina Peter Semin thang isamahi Peter Semin thang akip jersey number 10 of Jenalam Ka Youth Club na trophy le awards tila dinong paidin kon nge na hi Hoy bana kim nai lo khat be lim kilak thak dio tu na best goalkeeper Punau Park Kai Sang Boy LSC apan i muffler piakhet te hi le ekele pon piakhet beni le siam sin muffler siam sin on ngongo leki jiseka hoi hi atang khatena na zat sak zeldin kon ngen a hi thak thakina to base keeper atang te hi le certificate muffler glove X-Spray le trophy hiding a hi award chatam zia kina ki toy gai pa thi pa ki ai ki ngai siam ki nge na hi tuna player of the tournament ding a hi hiai player of the tournament nga sang tu ding hai le in again sama bangina Peter Semin thang jersey number 10 of Jenanglam Ka Youth Club a hi a fan som khatena khut ben na to in welcome ding a hi aman isiam sin puan bana X-Spray certificate trophy cash award le football shoes nga ding a hi tu tanin Peter Semin thangena khedap thak ni tai individual prizes tinga he tinga dinga hi palun he tinga dinga ki pa ke tu na kon nge tu tai le coachina ik players te kai khom dinga khat khit khatin nong pai dingwa i siamsin muffler ama sa penina khat bek na vekwa siamsin muffler ki pebu te jekina 25 players plus 5 officials te khat khit nong pai dingwa hoi dingina i coordinate i convener hetu pa do hum bana i president i pu thang lalmon bana standing committee secretary pu somong pai to wen la helama i amau muffler te piakhian nan ni sak leu ma players te tinga ban bana no yung pai ma sading ina i officials le players of ZLYC te khon ngin ma sading a hi hela padang payun la i helak teng na siam sin panu khat khit khatong la din khon ngin a hi
ตัวอีปวนกิเปียกให้เละเสียมสินปวนเฮียอามันพัดเปียนานะจัตุกอนดีสักวะฮีเฮ้คิดเชียงอินะทรอฟี่เละสติฟเกตอนเช็คอนสักตูดีเป็นอันนั้นกิกโนนเห็นละหอยเปียกแค่สักตูดีนะSSPP General Quarter sa President po aman na umsuwag sa kila hey trophy le check tiyan piya ket sak ding ahi tuna President po te dang lom te lan umsuwag sak lai wen lamo mai na china a trophy le check hun san sak ding captain ya kwai na ke sign pe no je de loi sia pata ai ke le di sa sang pa yun la hey trophy le check hun sang sak ding ina ka hon nge na hi trophy le check sang ding ina se tu loi sia pata om thei bang bang pai din khon nge na hi a winning team dela na kisakol vela dela madan mai na officials tele players te om thei bang bang hwa na form 1 na fill in teu ma hwa teตัวเสียมสินปอนกิเปียวที่เสียกินนักขัดคิดนั่งไปดีกว่าอีไว้ที่เปียแค่น่ะเฮดูที่มันนั่งในสังโดนดีกว่าฮีอามันมาในเรดี้ดาดานะทุนนั้นกิปามันเดียวสางที่นั่งไปดินคนเงี้ยนะฮีตักสะพายวินาทีFC fans 10 no welcomeนี่ทีมสเตนเอาตาลนมสวกเห็นละอัตรฟีเอเปียนงเปียเกตสักดิ้งให้เลยอีจีมเคสปูวิอังคัลเลียนงดิ้งให้ให้คิดจังอ่ะโฟโต้เซสชั่นเลยอมทีหลายดิ้งให้เซเลบรชั่นเลยโน้ยดันดันว่าทีมีไอดิ้งให้เย็นซ้ำมาบางอินไอเซียมซินมาฟลาร์ไอ้เกลเซียมซินปวนเปียนให้เลยมันพัทีเปียนานนจัดสักุคอนเงียนทักวัวให้ตัวน่ะ winner prize trophy เล่เช็คเตะไปดิ้งเฮียอากิโกดิจูกว่าแฟนสเตียแหละ winning fans ก็แล้วมัวเลย winner fans เตะ winning fans เตะไงโลคาริทักไงโลไลคาริทักตัวน่ะ trophy เล่เช็คคอนสันสักดิ้งนะwinning team เตะปัตตามา Trophy
no yung konti.